Onua, me mobi bia chi mobi bia kwa bado be emergency Ghana TV so. Na nse asase de, se bia wo na bi na eje wasase, obu o na ne maame, ne wo fa bi na beje o masase na asase na wo se ende fie. Ma enchini ma nso ama baba nya bi edidi so no. Obi de bi, obu o wa so ye Odikro so ye ohini bi no. Obefa asakunya ne so ede twitwa nsase wo fie wo nyina na se de nanano anamame bidi eja wo ebetwitwa ne nyina atom ebi na esi wa he omuka ho asema amaka ntam kra ewoso ni nkonkotie mu nsemai se ejapade no asase no ne maame na de jawom anase yebusu ejapade anase enipa baakofo edia na ama baako afa ho ewu odwan na abrante bi nso ato ne kana kano otoye no ehusam so akwakoye bebre eno nso munsam etisen nkonkotie mrai nsem omudi tudwa no ene omma omudi dio ekana nso nsem a omudi tudwa no emra ne ba nso a ebisa ato aso ababa transe baba yamamo akwaba pacho within pacho efe Kofi Asamoah Kofi pacho fe na bai pacho mfru dumase afrancho Udumase aflancho efri awa he fa me pacho soko ban kwa homa. Okay, Kofi Asamoah. E pacho papa bi to nchen wo ye hwan. Ne pacho ya fra wo say Kofi. Pacho obeja no ananso wa asem ka. God. Me pacho Kofi die ba asem na esi. Me pacho yo Udumase aflancho na yaka entam kese agu Udumase dukuru so. Ye wo ntu Udumase dukuru no so egusu ansase no wo tete. Funga. Ye nya asem kutua. By school park odienyo ni na waton. Ene center mo wi antam kese ekagu no so. Ni ye de call yo so yesumadum. Na samne no na dumo hini so atukwai enti ye de ko asafo ye de ko asafo no mo gi nyami nu ska 10 million ane ye de ko nto mo ye se sade o mo de ba koma yiwula afeni ti o mo de afede de o be kan se entam ne ye entam hu ti nya de a o mo de entam no be ko ti edi samne ya ama Odikro ni yade ope woni ne secretary gu nsase ne so tete etete den me mo ba kwam dua yi na wo makwa kodu wo mo dua to agu ye wo take wo na wo mo dua to agu ti ya ja na sesade a obi boy abeti ne sesade de bedam ama boy na edu yi wura ni se eye ntam hu se ntam papo yi wura na ntam ne ye ne dia God bacho enfie se ni pacho afini entam no ye afini fa pepepe ini o hene ne ye dan hene we dukuru we Udumase dukuru na me pacho mani die wo bushia panyine we bushia panyine die woni oba panyine die so mu na ata ayinachi enti me ofa wo muta Odikro nachi ana wo ye de o enti wo bushia panyine ma bushia panyine ana wo hema wo mu na di Odikro nachi ebedie be ne beba ana wo ye de ewa bushia no ye me ka bushia no ho na me ofa me ka bushia no ho na me ofa no a ankasa o ka ntam no no wontia sisi no wontia po wo ofa no ka ntam no ankasa ye de wontia etinya wo na aka ntam no kai God na wo ma me we pacho me ma me akasa de ofrim me papa so ofrim me pacho santam no a mo kan ye no mo kan no Odikro no anim ye kan no Odikro no anim e ma ye fa ye kose firi manhia God ene be kan ye na mo be ka kire no a mo kosere entam ni firi manhia no ba bia e kikira boa no se ho na nke sane no me pacho sa adenti na mo wie ye no mo anko manhia se ba bia ye be kan mo so ntam no entam ne yaka wie o se die na mo ye me pacho wono na se ka eseka asafo hene ena ka eseka ediko se eba yi ya e ka kire nansen wo sentete asa so ka kire adum hene ansa ye ka kire adum hene ye bo adum hene ama na adum hene che se sa de ne ye yenko
yɛn fa nkɔ akom ne kɔbɔ akomfo amane good ɛna akom so yɛ kɔ so a wɔn sɛ yɛ ntamu enti ama dukuro no egu so atete afa no di egu so otete ensase no wɔn sɛ bio yɛ na abre bi ade me kan sɛ wo be ma ye ka no wo be ma no video mu ni padua wo di gina wo ɛne wakoko duro ye nyina wo man hene asante yewura ɔte kokko so na mete so am sorry me pa che wo ba na taban mu eti samle na wo di asɛm no ɛkɔ adum hene ho na wo se ye ntam hu no ayi asafo wo de kɔ adum hene ho asa na de kɔ asafo nyina Mediko adum na adum hine no na ka chochu na adum hine ni wo ya wo tu kwai eti wo de kwa asafo ya de kwa asafo e ko ye mu ade afa na matase na adum hine ba ye no wo ko no ho ya ko no ho akobɔ na mane e ma ka adum hine e ka se wo de ntam no e ko na e ma we chia utumfo chiame e ka se da bi chi se asafo asafo akomfo na e de ba kwan chi se akom ene de santam ne ba good nti enam sa yina akomfo no aka sentam no nti nti amo wodu kuro no eguso tete nsase no sisi ameka so tete nsase ade be no mo be gina so atima ka se entam na wo kan ye no entam na wo busa wo mo so se eyade be nti na wo kan tam na wo mo se entam hu na entam na de hene na wo kan wo hene ni betime agya proto ne tete me pa cho won ye mintimi kire eho na esa nka wo bisa wo sada na makantam makosre ntam free ahimfie na me dia bebo so na mo se eyentam hunu wono eyesai na wo se meka awo hene ni betime agya proto ne tete me pa cho wono kra no ye kan ye no kra no ahenkwar ka so famoso wa famoso ya yimade ya bibia wa ya yimade ya bibia eso wa famoso so dukoro ye de koye o ka se entam hunu nti sese ogusu a wotete nsase ni sese ya ba cha we no ye nkan sem we nkwachi ye wi a ye bepa ba bi de wafa na yakwa akohunu nana sumankwa yin me pacho na yakwa akobisa ne se obi kantam ebe srentam fra nfie na enipa ne de kobo nipa no a odukuro no a entam be ne ya na ye kama ye de bono a obetimi agya proto ne tete ena ansam ne so na wo kan wo se obusua panyini enta awochi wonta chire ena oba ahema enta awochi wo mu woni ni na wo busua panyini enta awochi me pacho wo mu ni na na eye sade no ya kan ya di asase no na eye mofu sase ana e dia ba sase sa me pacho wani diem me pacho ani diem ye nyina ye kuro no me di ade hye e wo kuro no me di akonye no bia eyeyi me di odi akonwa no eye minua no so eye minua ana wayi no abusuapani no ye mofa ana oba pani so wo kuro mo so wonu si ye minua na enam se wo se kuro no a se wo ka obi aka bi enyere ama me ba cha odukuro no ni di pa ye di free kuro no mo de se wo mo frɛ na chamfo na chamfo god se si a wo de wo kuro no mu me pa cha se si a wo te ayin tafo me pa cha mon frɛ wen na apese odi wadanse a ye frɛ no a ye benya asem papa bi ate afiri mu oh me pa cha metimi de Mr. Anthony number me ba cha wo hwefo ansana ye befrɛ Mr. Anthony no ye frɛ nana abrampa na omra okay so wa madia mama ye yes mo aye ejapa afuti to papa ma ya so te say ye mani simadu o ya ade kakra hello nana yesrau asabe ke ye yifi wa kadabu aye ni o me ba jo mama mi krata no ye besre se nana wo ye wani die mu ada nana wani die mu ada aye wan kasa wo de hie kofia samoa ana de asem ya betu yanim se ensase e wo kuro ni mu no e wo se wo na esu na so wo nya dikuro na nso se de wo si chance ase ne ton no wa kan kase nyina gu so an kase aga anti no ya pese e busa se aye no kure se wo de wo ko nana asafo hene ho
ama ni nyina nkosihye but still I sense as no say you see twedi no but me no de me nyi sa eti ye bi say me what sort da we go grab and say I didn't tell you one say na me wo pe no now the federal register nana see me saw me ba cha mo fa mic ni ma nana see me saw say adan na woni na busuafo ho na woni na hemfo ho na wo fi woni na chi na wo che bra sam na ba na mpacho ya dana ya pomperifo anim na maka ya kon ho ya ni na hia nhie na wo no na nhie na mo fa na ka santam ka se ndugu no so nana me ba cha wote wo so wo ni wa sia mami papa Pacho, I'm in seven. You're not the kind of a issue, sir. What do you say? What do you call a couple more good people? Yeah. And what do you call the more? Oh, I mean, what the woman was Gabriel, she'll be up at the film among Yana. Nana Pacho, Nana, or dear community Yana, or this year. You're quite a boy, you know, you're beautiful. Nana, Abranti, Kofia Samoa this year. One of one in Tapa, one of my friend, Mamma, be a dishepa what asafoka ye yaka no Nana, let me out of here. Nana, let me out of here. Oh, Nana, let me out of here. How much about the few? But I saw the Benamina. This man, no, there's a 1 month, 2 weeks ago, Mammy Banana. It's a man, Bravo. Now, it's a yammy walk, me walk, drop on, and no cafe. It is a banana that must say, number by told me what I say. Would you, by Monday, Monday. 1 month, and now me by review or I thought okay, Kafra. Namia Goma Monday, you better there. No, no, Martin, municipal support down away. Tafu municipal support down. Court down. I will be support by the force of 1 month. Many court to the opposite. Look, we say, one friend and nature for why. The patrol, Yati. You know, I do a diamond army and son, the funny, Nami. I do Nami and son, the funny. No, Mexico, Medicine, and not then I'll say. But you know, the band man, when say, well, me won't come out. Who didn't tell me? I know I make a scratch of one come out there. Who not hearing me, you are come on the bedroom. No, this year, your friend me, Abrewagai. Yeah, who bet me after Nana, this year, me producers, my money, Nana B, DJ, Nana B. And Nana, some man at the car or one, I'm a catch. Nothing. It has a banana, Namizra. Other for Sabri, Papa, a Jordan. Menyan. See, you never got to see our Nana. Ya Quania Kokana and Nika, na ya Pebri. Say, ye muscle at the court. I can fear. You be quite good job, Suman crying. No, baby, as a sassy channel. Etwasabre de one yakasa kama eti yanso yebekwa akoti asem ni mu yi na sa won so no nkrofo mu kan ho no na mu nyina amamia bi hia eya abotre because enam se asem na dika akwa ahemfo anim dada se wacha se ya ahemfo no so mu odu ye dowo mu ye we wo mu ye buwo mu enye se ye kosan wo mu ho dabi that ye kwa akoti asem ni mu ansana esese ye tabiri di wachi a yedi wachi anya sa na yedi wachi a yekodura mpanyimfo beka se yakohu nana ansana yede ba esa na yakoye selfish na ana ohina obaye emuda ho ja eti yesramo yentimi nnimochi abra yentie nana we yenum asem ono so ye Ghana ni yentano God, Timpacho Mobile no BBI come mama. Yaji Musika. God. There is someone chain Kakre be a ba.
Yadamasefa. Sabre, ya kwa case ya toso so. Sa case no ni yasha ni musesi ai. Sa case no mra na ye nin komo. Aha, sabi ya yempanyimfo. Ye ka asem ema uhu se ye ka mpanyini asem. Sa ena ye ka asem ewo fia. Eti baabi a wo bia wo so betimi atabiri wasem aba na yahye ne yaka na abotoye mu aba ne sa ho ntino ena ye de to wanim ho de wo ye me one day bacha case be na de na if you what go me ba no the case is last year November Brabi Tomika awushiana Pacha David na oni ate popo sa no Brabi Tomika awere ho na asha o masa na oh David na oni ane oni ase no woso kasa se be ma na yanko god last year November Brabi Tomika Brian your friend say Abdul Mumin Pacha god Canon what on 70,000 na what you be amanaka 10,000 god date ya what the chairman apa ho kra 3 months ababa toso but when you enter scan we na me se me baba down say be am se be kamisika okay na me pacha kobuso me miensa chi abrebe na wo frɛ no kra wo frɛ ni biem a wo sika yi on fi wo week we am kra my friend week we are wa frɛ no and na wo say me friend no say sika wo de mame no wo gi loan wo bank nti loan for na etete no ti ade so mo tete ni wi and nya me sika ndi am adai ka ba ya Toyota Hills oven Pacha to the year juma kandia no cresem ni say me de man na engine na say nti me ton man abra engine no asay e no ti asese engine sim bet na lose pressure na what ya so obeto na on one kasa pe engine bi asim nti minim so the year man na say on fanya na me pacha ohunu ba bi a wote Pacha minim ho ote he wote aboabo number 1 aboabo number 1 Pacha na wadan for na ne dada na I can we station master one na kan ye adwuma na me pacha wo ko hunu station masters no e dia asem ya to wo manim ono na station master ani I na I me pacha apart from station master e say I call on me kwa akoto on ne mpanyimfo Pacha na ne mpanyimfo no wanya wo bia de ato nanim da bi mfanto bi animo wonim ne ferifo bia da bi na yire na wo ye witness na yire me pacha na yire no mo ne number am one number 1 o de ma me producer Pacha da bi on me pacha fra be ma ne ma me ansa and the cases no ebiem san wa echi ntimi so mma mo nya ha na yenkoya nim na yenfre woni producer ana wa na akasa okay woni wa na akasa recording Suleiman okay nti wono ne yefre no hello Sule Yes. Sule me pacha wo to say Me where? Sule we bia facha me woman me abrewa guy Me take care of me fire crow. But me mbara me ndu na me so why. wo kwa ahinkro O say, wo kwa ahifro o kasa me fire crow sara neighbor. oh nti wadru fie ara wo ni fie Anyo. hwanya O kasa na we chiri o da over. Tekam ya me ba che ya be from why Yo. god offer amen ya hu so what can so what I say if you are saying so they will be drive no one hwe you mo kwakoto nkrofo no kura to agu so ho etu be twa ye kakra bi e wo office animu na ne da bi ya mfre ne yire fi say ono ankasa ye nya no say ye na wo kaka kansam dia ho ne ya frɛ ne yire e say ye free na chiko frɛ ne yire a nja say ya anya fe why it would ye dan ya ye nsta beka no ye wie a ye ne bekasa na minim say Yankopon beka na koma mo di scanner bro de wo kire wo ha kwan no on kire wo boni ye beji scanner ma ate Pacha nya a do a wo di free sunwan kra ba and I'm very happy why mat god ko twa ye kakra bi ne me frɛ no
Oshafo yeda obi biara akwa aba ya na mame wo te sen iso adumu pa cho ka chire wudi no Isaac Abuaji Isaac wo frɛ na ba ofuanse kokobin Isaac wan ti na na wa ba me nua be fere yakra onu nti na maba ya kra ya wa ya wode tintini titi anu se mame ha si bi ode mame se menton man yi ka ngotwe 8 acres na wo se wo pu bia mana to amame na mo se mate timi ho na afre me na wo se wonye obi ama na mo se mate na me ko kire wano wan o so wanya obi de na mame na me ko kire na hase na no me ko kire na se mine no se obeto 4 acres yes na se ka 4 yeah ndi aja fa process ni mo awie ade sa shankrata se awie me ko enso susu 4 acres no so kama ama no afi de be hu ne yeye wakodane ntwamu na asen so kotintinim yeah asen ku twam se ni wa twa tintinim ati bia kan ifa ati bia ka bengum na ka se nyemu nso no oro ne de akra bata ye ne de ho se no beto amaman no wa wanka nkire me yeah ha wa no nso kra no ono ne de na bata ho me na me kire ne hye wa sovia wonye sovia nso ba na omu de sovia won de control na ma sovia no papa ye yeah ha nti ono no de me ya kwa na me kire ne se wo ye ne wo hyi ni ti me kire no kra wase ne de kra wanka kra yinu good na me de me se me ton me de nti se obeton do me de me fa ho nti asi ya 4 acres ni ya wie atua ka wie ma de ti ba bi half na ka ya nyu ya tua ka de be ya wie ni ka fra tua wo ka half no tua ka eti 4 acres ni problem ni o sa for no problem no god afa ya see program ni aka half no ni say problem about half no me ko to ma obi nso 4 a so tua ka wie no me ye so adwuma nti wo wa ma ko hwe ma no me kwa asema me tene say sase wato wie nso no na masase ne so me de me mfa na asim bia sa afi ya kra man odi kan to ne se me nya sase bia ho na ya kra uni asase 4 acre bia ho wato no 8 ni nyina na se 8 ni so a on toy by 4 no so de watu aka wo se 4 no vanze 4 no toy no akova 8 no mo ya nkrata ato so ya nkrata ato so ndi me na hwehwe ma so na na asimu 8 acres e na wo bai na obeto 4 midin sa ka 4 nti 4 midin dia mu bi na ye de nene no e ko ba se mini asase bia ho na sa ka sa nyamu no mentie man ne nkasa yiru ne sa minua no de asase no woti mfimfini ne ma na odi kan toy no woti 4 acres ne ma mfimfini so wati binkuma ka wati ni faka ana ono wati bia so ono ne de na me kire no so ana waje hu sika na odi ni aka chichi nti asam na se ohene me pa chawo asase no na otete no na wo wei na wo de sa 4 acres ni mamai no ansa na man ni betua wo ka no wan kasa na wo wei me ko god ti me ko man no so man na le fa no de surveyor god nti me kire me nua ya kra no na so no di surveyor ni mo survey na wo wei na me wo fun ase ko ben asase ndi wo chiransa iti wo mu susu asase wo ni wo no mu ni wo na so me ko susu yi me so me surveyor ko susu yi hu se ye twam ye no afo ekese ni me se me hu se ha de ko so ndi me surveyor no ko hu ne ye no ye hu se ha de ko so nti ye ba ye ya ngan hwe na me kan se ne ma ya wo surveyor no ko ye no wa hu ne se wadamfo ne ye friend ne sen surveyor no dabi dia wo di asase ne man so onton no boachi ya okra ya kra na o ton ma me god ya okra no fa surveyor foforo na won fa surveyor o wa man no ne fa surveyor no ma ya kra no no ne no na wo de wo de ko ye eti wo de wo surveyor do ko ye wa hu se say ni ya cha asase ni mu won ye hu se wa biam ya chemu ya twam kama ya na echire no me hu se asa dan ya ko street ya den na chire iti me basa apostle mpacho iti me basa abrewa no de chire ma dwen ka because me sha de bia na sa ya akra no ne de yaketo bia na won chen so o ka se owura ya sa ase no wo mo chemu e wo mfimfini no a on say ye wo no length and ye wo na wide ente ne wide no na nanka wo so wo chemu and okọ hwa no ne length ni saba ya de gura de ye sane be ya ono ne de ne ketewa no obenya bia soso wo side ente ne mo okọ yesa na ye me wanwan se wodi ade am obi 8 acres na obi to 4 acres nye plot ketewa ba ku bia 1 acre bia wo mu 4 plots 4 16 na 16
na wayi wani ama nipa no ade ne pe akoye de wo pe na wasei ade no mami ama sese another 4 acres so what on age usika ai ana nipa ne koso ne yesi ama ne nkoso wo se ni otiso da dan so ni nyina ya ne de na nkrata uchama anu na kire se onu ni die ni na wen nkrata na ofie wan fama sabe wan na apese efre no bisa na sem sisi mbese ya kana mo fre busa ne se ba cha mo fre ya kra mama ye musa ne sen musa ne se asase no tumi be no nya ya wa ntwa asase no mienu a wo de fa mfinfi no wati bia ka na unsoso no adenti na wonim sabi wasase no na wo tona asase no o twa no a o gisika no wanko anko hwese bi wo sitwa ma no ansa na wa ye krata mama ye be hweri nyina be hweri nyina betachire no echire na mu sa adane we krata afo ama no de krata ana oye prime wono aye the prime why the prime ana daso aye da na prime ni mu no asa akochia akoba bi se prime no mu no am so koye prime ska ni di kan be di me nsem ansan okoye prime ana okoye prime na aye den nti prime no de ono se prime no de yakra kire no no ya no prime no ye no no nam so awo ye nti sase no me ko hwe na se ufiri e ko pum 3 ana wati bia ka no wati bia ka ana so no wati me ho wanyika ede so no de so agiska wo man no let's say man sa na wo hu yakra me hu no me aka manum sem nyina me ma me kora fred no so wo mera ifi asem ni en ka na ko se ni asase bia ho mo mu ni asase o si hello afaya Hello. afaya kra afama hai Ya me dia. ye dia wa wonana brewa guy me nana okra wonana brewa guy me wa japa tv so Mama. asemu bia beto me na so na manfrewa na anchaye na manya ade ene se abrantie bia ye frɛ no Isaac Buaje odi asem bia beto me na so se asase bia o ka se hweso ma no ekwan ya bukata bia wo de fa so no asa wo de na kopie sini guy ekire se asase na ni da ho se ye 8 acres wo de ma wo se wo ton good obi se wo pebi wo twa 4 acres na onim ekwan ya wo fa so a wo tibi twa asase tintimu na wo wie wo sa be twa ni finfin mu ama sese 4 acres ba ko waje di sika another 4 acres so watoni ama obi afa wo koso a die wodi ka to ya de sese na another 4 acres ni nya ne de abiem ni ebisa mu ana ni nyina na gina wo so ana ade sa wa ha nyina ababeto na me ka sa nya nokure de sa me frew na bia na ku wo bibi kan aye nokure so waye wunu aba na isa Na me pa chenta na e trawa da mi we ya so mi na mi wo ho. E mi trawa da mi ma be ka kre bi na e we ko bi ya me frem why. Me ba chora ya no kitwa bi because assembly wo ho na ya di ana da ba mi amrafie aya no kura so wato na sase no o fa sase no 4 acres na ka de ya ho Ba so mi nta sa ti bia e tsa. eti asase no ho asem na se aba no why na e dis problem ni na beto E ko de ma mi trawa da mi nta sa ti bia na bi de ko nya me ti me mi wo fi. E to mpa chan ba ti ma mi ewu a zo mi kwa. ye nim yakọ so ma mi ewu yakọ pa but asem na aba no so no edika enawu eya but se wodi wunua ensa shaboase sa ejaye se ye no kure sa dia ye ba hwenkrata mu na senkrata mu ye hu sa se dia ne dia ena wodi na fa bukata so sa de ko sirigaya masa amwo etini aseka de wunim before it's too late. Oh, jai woman near Wudo. Woman, me a so mammy we. Only on so mammy we are 50 years, so I don't know mammy. I didn't know mammy, woman near we. When the master said, no, she. You want me to go off in here? I'll be thinking of the tower. Update today, when your friend update in the walk. Why, Isaac, now, I'm not going to say, I said, one was better. I'll be thinking of the tower.
ɛho krata mi wa asase no yɛ ho adia asase no yɛ ho adia ayɛ de kini ma me dia ɛna ɔno akɔfa asase bia me nipa no wo gyina hɔ bi bia ɔno bia me ko akɔfa asase me ba chawo why wadi asase ne ma ne so wonto ne ma no ada kini da dia asase be ma yɛ sɛ yɛn tɔn ma wo wone hwan me ba chawo wo ka se dia fere ko kuduku good na acres no me ba chawo tie na na tie me acres no wo ma how many acres ana no wose tɔn ma no If I saw something, every I see a part of this one. I don't know, I don't mind me, any minute I'm the dear children I could chat out, and some you go to sleep. You never did go to you, and I am not going to chat out. Maybe at your first one, in Nippon or better first one, what how many acres? What how many acres? I think that I said to Manchester, because the home of the Mino. Maybe at your first one, no Nippon or the number by us or better assassin. Nay, why? Maybe you come out of that. Aye. I will black watching a minute of so a little black watching not. You're quite a white with no money. I may never see Otto, how many acres? Otto, how many acres? And I had to come out watch Abani. How many acres I know so open? Black watching. I know so open how many acres. They are what Tony and South Cinema, no. They are no pass Cinema, they don't watch their brab watching. No open how many acres? Enchire wajini. Me say, asase no wudua yaw kra. Isaac ka say, ne ma ni asase no. Pro to eka no. Say na enipa no odi kai no. No was open eka say. If I turn I don't know what my contact, I don't know. Otimeni mu ha, owo ha. Isaac wahayai menene na te ya mi bisa wasam no ona to no I don't because of what happened on the audio now na wona ko to ne ye why na ko frɛ nipa de bae I me say wona ko frɛ nipa ne bae ohene nya abotre wona ko frɛ nipa ne bae enipa ne so ope asase eka sei You would the anu wie. Ah? You would the anu wie. Ana wo kata wani ayya dia wo ye no ya baba kuro no so se ya ba kuro no so na krata se nyina ye kama masa me to ya da she e she ba ya afa wo chia na da hene fa Ghana ha no ma chia ba na da mu da bi da wo chia na da hene tie me wo chia na da hene wo ko fa obi asase dia ma obi ama ho ba sam enipa ne dia beda ye tie wo so die obi na wo kura de wo ka ne wo boa atem na wo ka susu kefa and dia ko tara ko de be be ne dia wo ka no na e ko ko ha be because of Sabi nipa nya nkwara na yete ha o ye bisa wasem obo ho wotumi de nasem ba wode beba ne bi kura na wodi fo yen hanom no ye won ye de no kura na ye adwuma but ase why ho say sabi aso sabonti apopi na ne ye kasa ye de asem ne to say ya no adan na ko to say ara na wo ye sa ye baba kuro no so madam me kura o ka tire be say ase ne ye tori nyina obaji me 30 million 3000 nti man no to half no uniform wo 15 15 million. Aye.
na fe die na fe what oh fie ba ya say oh fie ba ya say ani mi aboache nefo me musa be 50 something there 50 something o sha akwara kete na do to asase ne so wo se e frɛ ne bisa ne se wo to say me ba ja nipa no to asase no ne number wo nipa no to asase no na tata wo no wana wono na me de ne akire de no ko ye no wono ka kire me say asene ma to wiem ni ase bia ho oh onya sad wo ye no na wo so what din kia ye pipes 4 plots ne na ma e wa bra wa san ye 4 plots e wa ya ma me ba cha e fi wo se say sankrata asem no a wo ye ne ye behia na ye ni ahye se de wo ba ha wo ne ye ka no e ye no kore ansan ye betu ye nan krata wo ye ma nipa no What the baba and the frewene so ne ebisa no ete mesra producer brano ko pa producer ye wadwuma ntente ohwefo ye besra mu se aha ye japa afutuo so ye obi aba ha ye nyene kapre nyene sempoa ewiase nyankopon ma obi adwene nipa miensa o muti ye o mu nche obi a na se ye nyina ye nche obi a mo abantene o e ya adum bi keke de bia meka sa abo adum so na ekeka ya adwene bomu na obi a kire na dwene ti yesra wo de wasamba ha ya nyiska waka si ama abre wasika nti obeka nsam na mame me nka nsam ma obi ana wo mo ofia obi en won so a ososo saa nuema ne so ti ni ye ka kire wo se bo mo modern na fa wasambra yin wo de ba ya nyiska ye nchinchin wo nsa nya wo hye ye ntesa ti yesra wo de asam ne ba ye behwe na de no kure da no ye de ato sabre ye was Santase runabout bo ho modern na fasem ne brayin na ye moa o pacho papa ya ye frame ni din no de say ono na tasase no god papa boachi ye ne boachi eja boachi be twetwe nkomo ni ebusa na say adan no wo beto 4 plots sorry the number you dialed is currently not reachable ono mo mi fie wura no chemanso asem we accounting fa mo betra ya say eja ye be ko honum na o makọhwe won krata na wo ye kwa kwahwe asase ne kekewa ti be kwa kwahwe asase no na wo de krata na ba ni asante na se sorry the number you dialed as for ye demonstrate papa sabre apostle yenko yo abrewa me de shase e de free kofi asamoa ya one ohena ye friend na achamfo case no eso sokobai kwa no so odumase na said ode ebeto odwa no emse ne nkyeremu no said o si ema yen wo office no ba ha no ntumi anka ne nyina ba bia me ne kofi asamoa no ba bia ne ha no pa yiye abroa ba bia yatete a ye de ABC school ene police station ne de keka ho no ene o kire se ho na sese Odikro na ton na no kra ne ade a ha no pa ma ode eba ha na ofre Odikro no kra kire no mehu so ne ye kasa de na enzo ne nyina mu no ya na ye hwe obi nsam ka breti a wape ne ama ye hunu ba bia nipa no ogina esan se abrewa ose oka kire se ya doctor advice ne se be 1.5 month ma ompie ma onko baabi ba wone ne kasa no ofritafo adura ya ha eho ene wo so wone yen kasa ente na me hu ne a Odikro na opeso wo kire ba ne nyina nkamfu an waka kire se ya momode mra fie no wone yen tra Accra Madina god Patrick yanko na me wo question bi an pese me busa akra de me busa ne se enti samu kwedie na ye na nam tete foro de to ho ma ye mpanyibo ya beto mu omu yira sa na kwedie no sa emabu na ye ba die na ejebe ai say ye nana no mtiase no na sa amre ye nana dukrofo ya wo mabai ni wo mu ye nketwa eti no wo mu nketwa mu no stubbornness ya wo mu ye no ye no ene wo mu di abanyina be ye ebinom e di abaye mpanyini stubbornness na ntina na pa Odikro obi equatima plan ayi school ayi police edina no oti school mo Odikro mo bia na ye nya nhuni eti e pese ye kohwe
one day mati krumo na say police station ni krumo na say ombeda be so nipa boni bobi ato ahwe omo so eku ne manya na akako ono nko a ebe ne dana nwanwa ya me timi mi dream panyifo bi ho ya me ade a o so ya bi omo kura ukokro bi so a ba bi e be ye ne bola school bi bia ya tojiska asie ye ko be dudure de be sie obi a be sie ne de sie wo ne sie baby 5 million adentra 10 million adentra no mo ya me tia ya na me bi tumi put adentra adentra onuase na medi kan ekan eye asase edefie eyefie jepade ena eye baako afobronya ho ewi akokom na ye fe papa no so hwe papa no ebia no ho enhyeda nya ho metisa nti ebekoso duedue ma sene o kase o enye no kra na de no ebekoso adi achie ne di update no so ababesom na menko second story so eye abranti ya papa ato ne keya on person odi sika kan no edi bebranya sre na so obi ejapade a obeton dia ya na enye easy sa seka no o mse na o se fort e wo ho de nanso wonso gitomu emo ato ade ne dia de be nse wo de ne sika kan no edi bebre na nyese bia obedada no ene o china ebesa na no so bia na sika no o de kwakoye bibia ehu hia na emomu no wa kampo dia eno so ebe ha no bebi o de beko bia no de beko nti ebesre no se won fa ayesika nkaye no efemre abranti no so do person fa sika no konkoye no o de akwakoye any second third story ya no so asase ho asem ya eno so beko so adi akire ene mu nsem ababesum bio na me so obe like no ahye no comment so de amam na afei so no wemi adoma no sabia enya betu ma na wonso anya bi ahwe na wonso de tu hu fobi media no complaints obetumi afra me friend my crown. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.